senibingelela amagumbi omhlaba ubingena uDr Sithole phansi eMnambithi ngebhizi ngesihlane lapho esithakatha khona noma lapho esenza khona izinto ejulile for abantu abasuke sebefuna izinto ejulile noma umuntu osuke sihlupheke kakhulu othi yena usengenza noma yini noma usefuna ukuthwala ake nje sibeke ukuthi sifuna ukuthwala silana ke endaweni noma kwezinye igodlo esinyeke kodwa size sivezeke kakhulu endaweni lapho ke esiyake sithakathe khona noma sithwalise khona uma ufuna wena ukuthwala noma ufuna ukugwilika yizo ke indawo lezi ke esiyake senze lo mkhuba leyo ke khona siphethe lezibane lezi njengoba siphethe zinjena lembala le isho okuthile kwale ndawo esikuyona ngoba akusisi indawo esijwayele ukushutha lezi so manje siyake sicele ukuze nathi sokwazi ukuthi sishuthe sivezele abantu ukuthi nawe lapha kaDokotela uSithole uthi ufuna uyotshatha noma ufuna ukuyothwala ugodo uzofikela endaweni ekanjani bese siyakwazi ukuthi sihlale phansi ke sixoxeke khona lana ke siyakwazi ukuthi nangabe ufuna isithwalo kuyise contract isithwalo sedlozi isithwalo sabantu besifazane njengebale zonke kodwa kuzo zonke nje izithwalo ongacabanga siyakwazi ukuthi na usushayile sikwazi ukukulekelela sikunikeze lento le wena usuke uyifuna noma le wena usuke uyicelileke sibhizike futhi kakhulu ke nalento le yespecial esasikhulume ngayo phambilini sibhizi nje ngayo kakhulu kodwa ke ithuba incane sitholayo siloku sidame sivezela abantu indawo ejulile esisebenzela kuzona kodwa futhi asiphoqi umuntu ekuthenini eze azofuna noma azothatha into futhi na ufika kuDokotela wakho noma ufika kimi ngibuza ukuthi mkhulu ngifisa ukuthwala ngedlozi yini okuhle kwaloko yini okubi kwaloko ukuthi ubungozi yini ubungozi yini ke okuhle engizokuthola mabe sengithwala ngento sikuchazele kumakhathi uzothatha into sihlala phansi sichazile njengoba nje sihleli sifika sihlale ngichazele qala singangeni ngaphakathi ngichazele ukuthi into ke ozoyithatha ukuthi yinhle la nala noma yimbi la nala bese kuba kuwena ukuthi uyavuma yini ukuthi uyayithatha leyo nto noma awuyithathi kodwa kubalekile ukuthi qala sichazele ukuthi lento oyifunayo noma lento ofuna ukuyithatha iyini bese siyakwazi ukuthi sikunikeze ngemvumo yakho usuwazi ukuthi uzoyimela ke imigomo yakho siphinde futhi sikwazi ukuthi mawuthi wena awufuna ukuthwala ufuna nje ukuvulelwa inhlanhla ufuna ukugezwa ufuna ukuvulelwa inhlanhla usebenze ngokwenhlanhla yakho yokuzalwa siyakwazi ukuthi siphinde futhi sikulekelele nalapho ungajaha ukuthwala ngoba kwakona ukuthwala abantu abaningi bayahluleka so ziningi ke indlela ke lapho khona esuke silekelela khona kodwa sihlala phansi sikhulume ukuthi noyifunayo bese siyakubonisa lento oyifunayo ikanje umuthi mkhulu ngizokhona siyakunikeza ke lento masithokozeke masithokoze sisubulana ngelizayo siyabonga kakhulu.